Je, kwako huna TV na unatamani TV? Fananisha vitu. Chukua kompyuta yako mbovu kama hivyo ili iwe ndo kama screen inchi 16. Iweke vizuri, inaweza ikawa na vumbi, tafuta kitambaa futa, ndo wanavyofanya wenye TV. Fikiria kitu gani kina miss? Dishi. Dishi. Kwa dishi lazima likae juu. Tunaliweka namna hiyo, unaliangalia limekaa engo nzuri. Hapana, ligusa unaweka vizuri. Nafikiria nini kingine? Kingamuzi. Kingamuzi inakuwa kidogo tu namna hiyo. Kwa hiyo unaweka hapo. Kinasogea karibu kidogo, kinakuwa karibu. Unaangalia nini kina miss? Waya. Lazima tu kutakuwa na waya ambao utakuwa unatoka kwenye dishi kuja kwenye kingamuzi. Lazima tu waya huo utakuwepo. Nafikiria nini kingine? Kutakuwa na waya tena. Waya huo utatoka wapi? Kwenye kingamuzi kwenda kwenye TV yenyewe. Lazima tu waya utakuwepo. Hata usipokuwepo kuna sehemu unaweza kupita, lazima utatoka kwenye kingamuzi. Kwa hiyo waya unaunganisha namna hiyo. Unaangalia kingine sasa nini kina miss hapa? Kufananisha vitu. Lazima tufananishe vitu. Unaangalia nini unagundua remote watu wanabonyeza wakiwa mbali. Kwa hiyo unabonyeza ukiwa mbali namna hiyo. Ukiona haijakaa vizuri, kaseti labda hujawasha vizuri. Angalia futa kama unavyofanya wengine. Unafuta unabonyeza, ndio wanavyofanya hivyo wenye TV. Unaanza kuangalia vitu vyako. Lazima tu kutakuwa na changamoto yoyote kama vile kuonyesha chenga. Kwa hiyo unaenda kaseti dishi kama wanavyofanya wengine. Hakikisha dishi limekaa vizuri. Na hapo ndio utakuwa sasa una TV nyumbani kwako. Pareto Mackenzie. Fananisha vitu.